Muthenya umwe thutha wa nyumba ya gorofa kenda kumomoka mwena wa Ojai gicigo-ini kia ubunge kia Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, mubunge wa gicigo giki Simon King'ara ni oritie andu aria maraka manyumba gukorwo na ubaciriri munene o undu umwe na wigiririki. Akiaria riria aracerete haria nyumba ino iramomokire, King'ara ni oritie gukorwo na mawatho mahiu megemaine na waki wa manyumba, akiuga nyumba nyingi imomokaga kuona andu aingi matikoragwo na makirumirira mawatho maria magathikitwo ni ruhonge rwa waki wa manyumba rwa NCA. Nikushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna moyo tumepoteza. Nihimize wakati tunajenga manyumba tujenge tukitumia mikakati iliyotengwa, hasa manyumba makubwa yale yamezidi orofa 5 kwenda juu. King'ara no ahithuritie ati nyingi cia buroti mwena uyu wa Ruiru ciari kware cia mahiga na iria ciatigitwo iri marima kuria ene cio mathingire marima mau na tiri niguo guciendia ta buroti cia gwakwo manyumba, undu uria ni ugwati munene hari nyumba iria njake. Na waria magura na gwaka buroti-ini icio methaga andu a manyumba matakinyanirie ikiro. Jenge nyumba tafadhali, fanya utafiti wa kutosha. Sitaki kusema ni nini limeangusha nyumba, lakini ukiangalia labda utafiti wakati walipokuwa wakianza mjengo labda hawakutimiza matakwa na mapendekezo yale yamewekwa na kamati ya ujenzi hapa nchini. Oho King'ara ni ongereire ati kuringana na tiri uria uri mwena wa Ruiru, mundu abataraga gwaka muthingi uri na hinya na kuhuthira indo iri na hinya niguo gwithemana na kumomoka kwa nyumba. Hao wakuja wafanya utafiti na watupatie mwelekeo ndio tusije tukapata madhara mengine katika eneo hili ambao ni eneo linaendelea sana. Ngiribotera Kameme TV mohoro Gitau ni njitagwo Wangui wa Muiruri.